namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel namntu of course ta hi khivula le Boy 7 ya lo hi nga ta hi khe n'wi linka na General Gwavulani. Then from there Dr. Joshi Rimane. Even then I'm of course ta hi khe hetelela hi Masipala Gash. So mi nga ma hleketa previously update ni ku hey General Gwavulani a yi koti ku kwata man la yi nga ya teka mabokisi man eka muxarho yo karhi laha vhele a ku fike ku komisiwa xiviko lexiwa lama ya matele hi repta mana Gwavulani i ri wa kolotiwa i kolotiwa 250,000 hi luya o famba mabokisi ma ka murhangeli Funeral Society. Mi no hlamala mina hi Boy 7 zamanjeni yi nghenaku ka mhaka leyi vhele laha laha vhele obviously yi nga tlhela yi namula vo Gwavulani for the reason yo va teke mabokisi a hi twini kahle yi ri yini inani Boy 7 za kahle laha na chumu ne boti mina mtawa nitho vala mi nga va khoma mabokisi ma ka murhangeri ni mi nga zi mi va landzelela va ya ku hlantsweka mabokisi va tlhela va ma penda mina mi famba mi ya joina society ka murhangeri a khiya saleta xexo a ni wa na mali wa swa sebenza boy hey namhla nhloko ya mina yi voniwe mi la ku vulavula ku ri mi endli mistake hi swi swa ka murhangeri na leswi mi nga swi posta na la ku twisisa swona vanhu lava nga endla tikhotete swi swa ka murhangeri a hi swona swi leswiya vanhu lava va rhumiwe va ya penda mabokisi so n'wi mi la vulavula hi n'we loko mi requesta mi la vulavula hi a mi bifa hi ndlela yin'wana hi bava mina na sele but loko mi twa ku na society ya straight fambani a Giyani ka murhangeri loko ma ha ku hindza Shell Garage mi famba mi ta hi vo society ka murhangeri hi yona queen ka Gaza society liya society liya lahla liya hey liya lahla wa tiva kun'wana laha yi lahla koho a ku bona inani buti kha yi lahla hala ka n'wamitwana ku kha ku biwa liya swa inani swa tiphala yi kha yi famba hi xikuta society ka murhangeri yi lahla ngopfu mi nga chavi ya ka society liya mi nga zi mi twa laha vana hina laha tshika ni ku yi chasela va n'wini society ka murhangeri hi yona society ya straight ka Gaza hayi ti-society leto talatala to loko u nghena u fanele u sungula u cheriwa munyu a milengeni fambani leyi as you've heard hayi ku ya hi Boy 7 zalo hi vona vo General va ri karhi va tlakula mabokisi la ku ya hi yo a va mateka va ku pendeni ni ku dime a swi za swa titshemba mpela ama loko khe hi yingisela video leyi ya Boy 7 swi tikomba a ri ku maketeni maybe a nga va a hakeriwini I'm trying to say ku maybe like swi komba a ri ku advertiseni hi ku yingisela ka koho ku vuyisa xindzhuti lexiya maybe a nga va a hakeriwini endzhaku ka leswi nga humelela kwale ka muxara liya yo karhi mara mhaka leyi loko matikweni because ku hele ka video clip leyi mi nga mi twini ku a va kha ku kombisa ku ku na ntsengo wo karhi wu nga ku kolotiweni se ku hi Boy 7 yi kombisa ku hinkwaswo leswi nga ku kombisa ka social media i mavunwa ntse it's not the reality ma ya ku pendula ku hi khe hi vona laha so okay vona wa General na mina even with his bouncers va ri karhi va tlakula va ya ku lunghizeni ku hi Boy 7 ta vuya mara munhu wa ma tikomba ma ri fresh mina ni ku obviously I mean like clearly marketing from Boy 7 za mona a ma tikomba ma ha ri fresh ma pendiwa yini mara Boy 7 za mara so hi ngo hi teka sweswo hayi yo va yi ri ka marketing hi nga tivi ku is it a good idea na
Arrange. Arrange. A ni nge zi ni la ku vula to tala mina, I'm just saying ku va yi nghenela vo general himself, the only general in town. Avana ya ka murhangeri ende vo hemba leswi swa va kha swi trendisa laha ayi mativa va ta wela hansi va mi ta dlaya M7 kanjani mara va nga wisi khampani ya vanhu ma khampani liya vo hemba leswi va swi vulavulaka n'wana he ka boy 7 emahlweni poor network a mi slow M7 Hayi a hi songasongeni in this clip a kha hi hlamula boy 7 hi ku angarhela and stuff like that. Hello minjhani va ka murhangeri na na ku ripota nkosi la nwa mi va lovile mara ni rhandze ngopfu bokisi leliya ra white ri nga tekiwe gwavulani. No sesi ni kombela mi byela hahani ku va nga fi hahani mhaka ya ku vona bokisi leriya ro basa ni bokisi leriya ro basa ra ka murhangeli Gwavulani ku ni xavisele rona Gwavulani ni vulavula na Gwavulani ku ni la bokisi leriya ro basa se hahani va n'wi vo vhe va fa hi mhaka ku tiva ku na bokisi leriya ro basa ri nga na Gwavulani hoyi va ka murhangeli va ha ri kumi sesi va byeleni ku hahani va nge se za a va pfuki le va nga lova va ya kona bokisi ra ha ri i bokisi ra mina leriya se ndzi xaveni n'wana mani Gwavulani u ta ri delivhara va ka murhangeli a va nge ri kumi va nga humesangi mali ya Gwavulani ku na bokisi leriya ro basa ri nga na Gwavulani hoyi va ka murhangeli va ha ri kumi sesi se mi vulavula yini n'wi mfundhisi xikhekana se mi vulavula yini n'wi mfundhisi xikhekana a hi swona swi sweswo ho mi byela yini a mi tivi nchumu n'wina a mi tivi nchumu n'wina a mi tivi nchumu Na mfundhisi xikhekana mbalani jakete yaleyo a mi tivi nchumu a mi tivi na nchumu hi nga mi bifa swesweswo a mi tivi nchumu n'wina na ntiya mphalaza kwalaho a mi tivi nchumu n'wina society ya ka murhangeli ya lahla vanhu lava va nga teka mabokisi wa switwa va ya ku lunghiseni ka mabokisi mi nga twi sweswi loyi mijaja kha rasa lowu ba xitswiriri loko a pfula na business ya yena mi nge byi nchumu loyi u na tona loyi mahungu ma ye ma tele hi nga mi byela hi mona a mi tivi nchumu n'wina tlhelani kunene kwalaho hayi leswo guys emndevhevhele khiya ka Dr. Joshi Rimani tanihileswi mi swi tiva ku yi fike yi va yi kha yi humesa soon so hi ti 11 ta November yi fike yi tsala e post hiya ya laha hi nga fika hi vona yi fika yi tsala yi ku ni chava ku vona yi ku hotohotohotohoto so ha swi tiva loko artist yi ze yi tsala swo fana leswi i lyric yo karhi in most cases ya yi nga ta va yi ri ndeka nghoma so a yi busy swinene mkhulu tanihileswi mi swi tiva yi ta yi kha yi humesa end of November by far leswi hi tivaka swona so how project yi yimerini na mhakankulu vhele yi nga kona yo vona ku xana team ya ha ri on na because na loko ni kha ni hlaya in terms of the fans even last time mi nga ma hleketa like a ni swi kombisini hi live leyo na TikTok ku defense to tala ti kombisa ku Benny Mayengani a ti ku n'wi laveni in overall la ngoko but vo hlaya loko kha ni hlaya in terms of the comments ta vona la swi ti kombe na ku mrangaphandla a ve loko yi laveni no kha ni cheka and stuff like that ku hi ku cheka I've been checking various comments and stuff like that mara mhaka so a swi ta vona ku endlisiwa ku yini loko u yi oka nga ri ko Benny Mayengani hi ku hi ta vhe ti conclude ku swa ku levi vo poison is dead we shall see ku yi ta yi kha yi tiyimela hi yoxe dokodela this time around loko the past 2 years vhela va ri karhi va tirha swin'we na Benny Mayengani so sweswi yi ta yi ri yoxe it's more like xikwembu xi ta xi vuyele mbinyini in some way na mhaka leyiwa so we shall see we shall see a ve ri ku mara guys I'm just trying to understand mara vanhu a vo swi vona ku na high chance yo I'm just saying the fans ku a vo swi vona ku na high chance yo Benny Mayengani xi nge vi kona i va vheta va ku a nga laveki
I'm a bit doubting about the narrative leyi ni yi vonaka, to be honest. But hayi swi ta kha swi vonaka ta hi kha hi yimerini khehla, and even previously a ku na yin'wana poster yi tsarina xana no vuya ni yi rivala ku yi update, a ni ta vela ku yi tsala ka ti-notes, a hi fike yi vona yi fike yi tsala ku xikomu xi na lembe. Okay, xikomu xi na lembe, ku rima ku na lembe, I guess a swi fani swilo, swilo swa hambanahambana and stuff like that. I think it's more like that, malembe ya hambana. So hayi ta hi kha hi yimerini mkhulu, ta hi kha hi yimerini ku twa ku yi ta hi tisela yini and stuff like that. Emdeni vele kha hetela hi Gagash, mi nga ma hleketa previously a state ni ku hey wa yimanyana swa timovha swa ti-competition ta timovha, wa yimanyana yi lava ku focus ka yindlu. So ka siku of course ra ti 12 ta November i fika a hi postela plan ya yindlu ya yena, as you can see kwalani ngo vheta yi pfula, i fika tsala ku very focused. Mara loko kha hi cheka hi swona ku hayi kahle, it's a nice house, Dawudu story yi kahle, yi minimalistic kahle, as you can see kwalano, it's good. It's good, and you modern, can we so say so? Yeah, you modern, you know, the design that was sentence, so and stuff like that. That's carrying and then London sort of cash tapes. It's good, it's good. It's minimalistic, but still great. The design, I like the design. Kuna mix ya gable la, na flat. Like why flat lano na flat roof, as you can see la xikarhi, so it's good. Swi kahle, mini vo swi ri kahle loko kha ni ta leswi Gagash swi ta motivate vanhu vo tala swinene lava n'wi landzelelaka ku no aka u kota ku aka, hi ku vhele as master to mi swi tiva ku sweswi a hi xihundla. Mina ni sapota ku munhu a ake first, sunguli aka leswi nga ta swi vona swa movha ta swi vona. Swi kahle loko munhu a va sunguli a akile ku ya hi mina, ko va ideology leyi ni nga na yona mina, unless swo boha vhele ku yin'wana mintirho ya boha ku fika va i ri na a car, but if swi nga bohi wa aka first, wa aka first. From there ta kota ku va yi focus ka movha ntsena, swi endla ku na ti-expenses ta ti ri hansi and stuff like that. So hayi hi nga vula tani ku a swi kahle masipala, phushani yindlu yi hela, swa competition ya timovha mi ta swi vona after, loko yindlu yi herile. Ku mi na a huge following leyi va ku kha yi mi landzelela to see ku ri mi va motivate ku ya hi side 3. So swi kahle leswi hi leswi. Loko ri amukeza swi kahle, ni ta kombela mi tlika subscribe. Don't know if you're wrong way now.